Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi August ni som thum hania pathian nia news kan siam ngai lo wangin voin hian thlathar hlim taka chungkai thau turin du sakna chibai kan buk thau chau ane India le China bilateral relationship siam tur chuan thoman ai lian hle towa China President Xi Jinping atong chuak deuh reng towa India Prime Minister ngoi reng chu rontong chuakin US President Tana thudeng khong tak aron nut chia veta hane Iran proxies helpol tale firfiak pol te baka anthurol pui ram telaka Israel chu acheda rup rang maya Iran point o haron nei thar leta hane Kovel history thila thengai lo Ukraine chuan antileta kilometer zathum somnga vel zatala Russian warship lian tak mai chu Ukraine shipaiten FPV drone mangin nasatakin hanti chia hane amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau hane ole khovel ramro pui ten an ngai venem India le China relationship thar siam tura in biak na hanai tur hian thoman alien chautil tiala India Prime Minister Narendra Modi le Japan Prime Minister ten in biak na hanai zon huwa India Prime Minister Narendra Modi chuan democracy ram chak tak tak de hi khovel muanom zo ka siam tura partner poimo beran ni hatia India le Japan thodun na chu ram pani ta tan chau ni lovin khovel pum huapa remna le muan na aom thaina na ni hatibok Prime Minister Modi hian Japanese counterpart Shigeru Ishiba nen Tokyo khopuya joint press conference an naya Prime Minister Narendra Modi chuan voina kanthil soi ho tam tak te hi ra chuadom tak tak nei tur le thil tum thatak tak nei te hania khovela economy lianber pani le democracy ramacheng kan yangin kan tho ho na hi rampani tan chau ni lovin khovel pum huap remna le muana tan po apoimo hle donani hatia voin hian tho ho na homzenai le trangkai tak tur special strategic le global partnership a hian bung thar le rangka chakang mai hlu tho ho na tur lungphum chu phu manita kumsom lowam le turatan kongthui tak kan siala kan mathira poimo ber chu investment te innovation te economic security te environment te technology te health le mobility le kan mi puite ve important na te ni hati heibaka hian Prime Minister Narendra Modi chuan India le Japan chuan kumsom chunga tan inremna kan siama sumdo na kong te innovation te defense industry lama te thokho turin rom mana kan siama kan tho hona tan hian Japan chuan 10 trillion somvel jat mai Indian nena a invest donani tin hapung boka hret thiamol samdan tur chuan Japan hian viable chanwai somvel jat mai a invest don ti na hania puitham hem tak kania in biak na hlotling tak an nei ani ti po anem nge chiang hlebok ane US in foreign policy hakal pui dan danglam takawang hian khovela sumdona le thil dang kong chi hrang hranga ngong anei meka juwa thil ngong chua chuan khovel hi muanom zokin a siam don nge boina lian zoka anhuk lu don ti hi mitam tak ngai dan ai nang lo nuala ti chuan US President Donald Trump tana donson nuam lo tak turle US thurol puiram tatan po enghel tham tling tur chu India Prime Minister Narendra Modi hian asoyani hantia Japan and bilateral relationship thatak mai han tho ho na tur siam tura in biak na han ai zon huwa Japan media yemerin simbunin han komna Prime Minister Modi chuan China nen in lai china nget tak siam tura kan in biak na tur hi Indo-Pacific biala remna le muana thlen thai tu tur thilpoi mo berani tin hasoi chuak tamau maya Donald Trump an tarif sangjok manga India ahrek ma jong khachuan Indo-Pacific region vela China do dala US nen thok duna kepen chuak thrin ramlian ber chu India hi ane tichuan India hian US hoisanin China aon trandon ti achiang toa China le Russia chuan he hun lo thlen thai hun tur hi ngaklel takin an lo thlir ve mek bok ane tichuan India media khrang ta chuan Shanghai Cooperation Organization Summit naktuk August ni somthum pakhata tanga hantran tura hian summit tania hian China President Xi Jinping nen in biak na hanai dona heta hian Donald Trump an India bungro telaka tarif sangjok za somnga choi tura ati chungchang hi an soidun turjinga atelani tin han report hlom ane tichon Japan media ten interview an naina khan hankile taila President Xi Jinping a somangin hetatang hian Shanghai Cooperation Organization Summit tel turin
tianjin khopui kapan dona ne hatia nikum kumsang ni somni palia kazan Russia BRICS summit kan nai truma sideline president zinen kanin biakna tangkhan rampani te inkara inzom na thajok relationship thar chu aum sareng toa mason na ngetle thatak tuna hian aum dona ne hati Prime Minister Narendra Modi chuan kan thenom ram China ne na inlai china thajok kan siam na hian he biala hausak na konga ngong thatak anei dona ne hatia ramin thenom panni India le China hi khovela ramlian ber panni kan niangin inlai china lian jok le thajok te nget jok te kan siam tur hian he biala mai ni lo khovel puma hian ngong lian tak mai haron nei zui ngal dona ne hati Modi thu soi ringot kan thir chuan Modi hian adu thu sam thil a soi mai maya angai thai mai thaya ma se China President Xi Jinping chuan alo soi towa India nen inremna siam tur hian kongeng kima Beijing chuan inbuat seina huneng machan kalta tangkhan alo nei towa tuna chuan India nena relationship thajok siam tur hian Beijing chu kongeng kima ain peitoni tin halo puang to bok ane Khovel politics geopolitics santi mai hi tuna chuan nasa takin ain herdang lam meka thil thleng thailo turangai thil tam tak khovela hatheng meka thian thra in siam thailo turangai India le China chuan inremna kong han zo tan tamek bok ane tichuan India Prime Minister Narendra Modi thusoi pakhat hi khovel media ten an chai ron ani mek boka India le China in lai chin nget tak kan siam tur hi multipolar khovel tan po apoi mo hle don ani hati heta soitum tak chu khovela ram pakhatin thunai na sang tak naya thilti thaina thunai na nei tu mo thunun tu ani nai mo ram panhi mo pol panhi ten khovel an thunun na jongjong atanga chung thunai na uni popular te bai popular te chu transform vek ani don ani ti Modi hian asoina hani tichuan Prime Minister Narendra Modi hian asoi sunjom zeldan chuan tuna khovel economy hin thak danglam mek hi ngai tu chuan India le China tan po economy lian panni kan niangin khovel economic order hi borok pangai tak stable taka kaltir hi apoi mo kan ti hleni hatia Asia le khovel pumpui tan hian ram panni te in lai china chu rabithar siam tu tur ani dona chumi tan chuan thilpoi mo berle trangkai ber ani kan bai seya chung jongjong ron thlen tur chuan hunrei tak kal to tanga in za ton na le in hriat thiam ton na tanga in rem na siam chu thil thaber ani don ani hatibok tichuan India chu advanced bilateral relationship China ne na siam tur hian ain peitoa kan thenom China po chutiang tur chuan ain peito hle boka chona challenge tam tak kan don te machona hemilaka ding chuaka khovel in herdan thak danglam tur hian khovela ramro puiber panni te in remna lawam tur hi apoi mo berdona ne hati China lampangin hemichung chang ansoi rikreng to point India Prime Minister Narendra Modi hian ngoi achu deuranga China Foreign Ministry te SCO summit an hana mun tur tianjin khopuya thunai tu tele President Xi Jinping ngai point India nena relationship thar hanai tur chungchang hi ansoi chuak deuh vek towa ramdang throi tu palai tam tak local tur zinga abik takin India Prime Minister Narendra Modi China jin tur hi thil thleng khat takania chuwang chuan abik takin kan lo lom don ani ti an lo sei to boka kan chanchin thar kal to lama kan ron report tong khan in biakna tan hian China chuan kongjau takin ahong don ani ti an lo sei to bok ane tichuan ram panhi te in ram na tur chungchanga hian Russia chu rol poimo tak play tu hania President Vladimir Putin chuan China le India te Russia te hi thok khowa ramro pui pathum te kanin hlom khom hi thil poimo tak ani towa US le Europe ramten khovela thunai tu berni na new world order siam tura an malak mek na thredar tur hian ram pathum te intel khom na hi thilpoi mo berani tin nikum November thla khan halo soidai to ane tichon kan report tongin China President Xi Jinping nen chau hian hanin bedon lawa anin biak zon nuwa in biak na poimo tak crucial bilateral meeting hi Russian President Vladimir Putin nen an nei zui le don ane tunruma hian India le China in kar hi kan focus lian ber hani wangin hemi na kai noi thil than khat te han soijom lok taila pahelgama firfiak polte anchet na wanga India in Pakistan laka phubalak na operation sindur hakal puilai khan India Deputy Chief of Army Staff chuan live satellite intelligence te China chuan Pakistan nena apechonga chu India troops te en thakna tan Pakistan in mangani tin hapua Pakistan Defense Minister Khawaja Asif point China in intelligence sharing anayani ti alo soilang boka mase khati hunlai khan Beijing chuan rang taka ron chang le tin
he boina hian in nam hnoina pakhat ma China chuan anei lawani ti an puanga Pakistan in ral thuam pek bel tura Beijinga dilna aron thlen zongjong po nol vekani tin an puang bok ane soivek sen ani lawa in puton na tam tak dang po awma mase chung zongjong chu China chuan Beijing chuan an nol veka heiba ka hian Pakistan Defense Ministry le Foreign Ministry ten thu chuan siama hian thu phua chop an puang jarani tin China chuan apu le ane tichon China hian Pakistan athop chui zelanga nakin loka India hi ala talo kangti alhom leni ti ngaidan hi India opposition party then khatte trangpon soi chua aum nola mase chu chu malam hun thilania tuma soilok thai anilawa tuna thil thlen mek dan thlir hi chuan Russia le China hian ram pathum trangruala hrui khat buana khovela US in luling lutuk beng niam wangwang thaina tur khopa inremna thale tlon tlingle tlo tak nei hi an thil tumnin a hriat ane Pakistan athop na po China hian atitlem hrat nin a hriata Relief chuan ne zan reilam panga report an pek dan chuan Pakistan Railway siamna tur funding chu China in atitopani ti an puanga hemitana hansum mamo te hi US an dila mase US chuan he sum hi apek chua du lo wangin Asian Development Bank ka sumpuk turin an dorme kani tin an report ane Pakistan in railway mainline lian tak mai han siam tur hi Peshawar le Karachi in kara ani dona The Tribune in report tan pek dan chuan he railway siamna tan hian kumni kalta khan China chuan Pakistan sumamo te hi puk tir halo tiam toa tichon ni kuma Kazan Russia India Prime Minister le China President ten in biak na an nei nuwa khan China hian Pakistan nena sumapuk tir thin chu ati topa chungjinga chuan he railway siamna turatana Halloween tiam to po hi ti top tel ani boka Massachusetts India in anor wang nilawin Pakistan hian US thopa habiak thadranga wangin China hian aringam lonin han soibok ane tichon redif in report an pek chunjom dan chuan tunkarninga ni khan China nen indorin Pakistan hian railway siamna tur sum hi China nena adil nun lea masa China chuan an decline an nolani tin han report ane tichon Europe ramsang tenena in thunjom Asian Development Bank ADB hian loan billion sarivel puk tumin handil tamek ane China hi Pakistan le Bangladesh lakatangin ai nukdok til ni in hariata India le Pakistan boina hunram changala India marchak state drambung thren khattela tura Bangladesh sarkar in China nena voitam tak thuron apek chu China President Xi Jinping ngai hian he thu hi voikhat ma soichuak non le tolo turin Bangladesh interim government nena ashiat tirani tin azias chuan an report bok ane tichon India poisai dulawa China in hetiang thutluk na asiam phone chan hi hunrei takkal to tangkhan China chuan India nena inremna thajok siam le hi adua chumitan chuan inbuat saina anayani ti ahriatani hantibok Pakistan railway poimo takmai MLY siamna tur China in anhol hi relkong siamna tur China in anhol satlia anilawa China Pakistan economic corridor CPEC anti chu inremna thuthung hanlo nei toa Massachusetts India in voitam tak asoi sel le adulo ber hania tichoni West Belbul rang tu Pakistan nena CPEC kalpui chunjom zel hi Beijing chuan adu talonin hariata ti tomna turlam hoin malak na hanei tan mek kani hanti engponi se engtin nge thilakal zel don ti hriat halani lawa Indo China bilateral relationship reopen chungchang hi longai changzel phot mai tiang Israel sipai ten Yemen Houthi sauta beya Yemen khopui sana thlenga lirngin asoyang maya Israel bomten khopui chung anghor nging durdur na khan The Times of Israel chuan nizan dar som pani arik madeu khrata update tan nei danin IDF te hian Houthis cabinet minister zongjong te han thatvek nin han hria chungjinga chuan prime minister le minister dang som pani te antela mase hei hi Israel chuan chiang takin confirm na halanai theilawa IDF ta chuan chiang jo ka hriat tumin uluk takin zirchian na hanai chunjam me kani tin han report ane IDF ten han thenom ramsanga operation an nei deu rang mai ani ti kanon report towa nizana vek khan The Times of Israel in an report dan chuan Lebanon chimlam panga Israel sipai ten air strike an nei na khan target big mumal takan naya Hezbollah Radwan Force Operative Senior Ahmed Naim Matuk chu an thatani ti IDF ta chuan an puanga Hezbollah tane nanin beilaya Israel ramchunga rocket le missile ron kalu theina tana Roman siam tu le mopur tu lian takani tin IDF ta chuan an report bok kane
heti mek lai hian Gaza operation an nei na Sinbad security tele IDF tangkop ta chuan nimin khan Hamas ho telaka operation an nei na Hamas ho ten an la hren mek zingami mi panhi ruang chu an hu chuaka hei hi IDF ten Israel lama an hon zui ngala pakhat jok hi ilan wei sania chanchin kan buat sailai hian ruang pakhat jok hi amhing puan jar halani rilawa an ruang te nasataka hachet to wangin an ni na nem ngena turin forensic exam nei mek ani bok ane tichon Israel se paiten ni jan khan thu chua anaya the Hindu in report an pek dan chuan tuna chuan Gaza City hi indona mun hlom tak ani toni ti Israel chuan an puanga Gaza City latura baipui thakna lian takata na ruam manna plan an siam chu tuna hian astei satheng toa Jamhadar somatanga zandar riat thenga eile in tur thil te pek luna turatana hun an hon thin po IDF ta chuan an ti topa eile in tur pek hun chunga Israel sipaiten baipui thakna lian tham an nei thin an cholsan po tuna chuan cholsan ani tolawa indona chun zom tlang vek ani toni tin an report ani Israel in Gaza City a baipui thakna nayani donani ti an puana tanga karenge mozat nuwa operation thak danglam na lian tak chu tran masak ber na hanita mipui sang tam tak chenam huna tang hian in thiar chok turin Israel sipai ta chuan hun rei tak chung hun an petawa mase tuna chuan hun tiam atop ni na hriata baipui thakna hlom tak takin azui me kani tin han report bok ane Israel sipaiten ral thum hlom nena baipui thakna lian zo kan kalpui tan me kawang hian Gaza hian Hamas firfiak poltele Islamic Jihad ho chau anom lo ti nem ngenia Gaza Strip bika ISIS firfiak pola an ho tulu ber highest ranking official Mohammed Abdul Aziz Abu Zubaydah chu Israel sipaiten an thatani ti an punga an thanam hun hi Central Gaza Al-Buresh area ane Tichon ISIS tenen Hamas ho te hi thok hoin Hamas ho ten Israel han bailet dan tur chungchanga te rom han na siam pui tur le anral thuam mo chi rang rang te boy pui tu ber ani boka IDF ta chuan ISIS roi tu pa Abu Zubaydah hian mun rang rang akar ton deu ranga West Bank te Gaza Strip le Sinai Peninsula vela te achetla deu berani tin an report ani IDF te hian Iran proxies helpol an khoi chi rang rang tele Iran thurol pui han thenom rama te baipui thak na operation han nei deu ranga nijan lama po khan Syria baipui thak na kalpui chunjom le ania Israel in Syria chimlam pang abaitlut lut na chan hi firfiak polten tomruk na tan le Israel baina tu ral thuam lak luna tan an mangani ti IDF ta chuan an soya tichon heng thil ta ti top tur hian IDF paratroopers brigade tele Israel military intelligence unit 504 field investigator tenen thok hoin Syria chimlam panga hian baipui thak na hanaya firfiak polten na inzom na nei mieng emazat ka hlum ani baka mitam tak man anei buka tichon voin thleng hian buffer zone Israel sepaita hian firfiak polte insun kolvel tur veng turin anlom chilreng bok ane tichon ni jana vek khan IDF chief of staff Ayal Jamir chuan Houthi rebel so telaka Yemena air strike an nei na le baipui thak na han kalpui chungchanga clearlet na meeting sipai ho tulal tenen an nei ane IDF chief hian Houthi ho te hi Iran firfiak pol branch pakhat ania Israel chu an bei chunjom zela hebiala nunphung pangai takle khovel nunphung pangai takpo nasatakin han ti chia chuwang chuan an laka kan thu cha chu achiang hlea ngai na thiam na pakhat ma kan nei don lowani ti hi ania sipaiten kan mission kan ti tur chu thaitop choin kan bei chunjom zela kan mi te an man zongjong hroi kirvek ani malo chuan kan chol don lowa ngoi rangin kan thurang thailawani ati tichoni ran thurol puile firfiak pol an khoite Israel in nasataka hanor tomme ka wangin Iran president Masoud Pezeshkian chuan Iran hian in dona hazong lawa mase Israel United States hian min beya min thran hi andu joka min do dal tu telaka kan chakna tilang turin Iran chu hain peyani hatia America le Israel hian Iran thran darati chetwek hi anthil tum berani hati Europe ramsang krangten Iran laka hrek na petura ruam man na hansiamek chungchanga President Masoud Pezeshkian chuan Iran laka hian hrek na in peni chuan Iran hian in nena oil kan supply jongjong te titopin hrek na nazok kan pelet don cheuni hati voin chun khan the Times of Israel chuan Israel Defense Forces 10 harsat na hantoka Gaza City a zaitun venga operation anaina armor personal carrier mangin an kala
hetianga han kalmek lai hian Hamas ho ten kongsir vela boman phumruk chu anchil funia hriat ania nizana Hamas ho bom phumruk anchil puawang hian Israel sipai pasarin liaman tura sipai jinga pakhat chu adin mun athawak lowa midang parukero chu liamte naw deuh tuar han nia hospital atangin chhuat tir han itoni tin han report ani hetianga Israela thilathen mek lai hian Ukraine chuan record thar handon neileta first person view anti FPV drone mangin Russian in dawlong lian tak mai pakhat chu anti chana sahle maya Azov tuipuya Russian in dawlong hlom tak mai caliber cruise missile nena an thuam Russian corvette buyan mem chu Ukraine sipai intelligence unit ta chuan special operation forces te thiamna mangin kilometer zathum samnga chuang zata hla om chu anwa beya khovel history a hetiang taka in dawlong lian FPV drone ten an bei voi khatna hania Ukraine FPV drone rol te lodang tur hian air defense system te an hlo chama wangin longan hathok tu tele navy ta chu mun him pan turin hriat tiran nia drone te lo beile tur hian longa tangin attack helicopter athok chok ngala mase helicopter hi ka thla kani baka hein dawlong lian tak mai hi nasa takin ti chia tani zuita hane invenna tan anti-aircraft gun system helonga hian da ania rapid fire artillery complex design da ani boka missile le helicopter te aircraft te da ani boka mase chung jong chuan anveng man lo hane